ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯤꯗꯧꯔꯦꯕ 9 months ki matungda nangi date ama fix tawre sigi numit sida nangi aroiba numit ni nang sansar je thado chatkadabani nang sidai cheningai lambel amta leite na nangunda haire example aina pije ko sei se depress hoine wakan khajala mu comment um pirakani aina haidu se example ne pije nangi life ta challenge sonam sigi numit se nangi life ta leire nang je sigi numit sida aroiba numit ni nang chenbam sure leitre haire chenbam sure leitre nang 9 months ki matungda nangi sidorobane so sidai je hangning ba question am nei maru ba question am sigi 9 months se ngasi dagi hongna ngasi khnge ba na 9 months se nang kamai len duno kappa kada thonja laga I sidorabane agi punchi di kana banati agi punchi di kai do boy ngon phoi je sigi pot se adagi di kari gino sumaina ina hingbang hingni mong sing hingbang am dream am sing mi ga pun dabi adum nangi emotional oidana dagi depression oidana nangi punchi sumaina lela ga 9 months yok changi dorab adu nangi punchi loi gi dorab natraga na sigi 9 months se fare ai sansade do chatta bayadre ai ga roiba no milai for it doesn't matter mi puna malo shigi doni temporary ngatani ai ju shigi doni nangu shigi doni bak shigi doni but purpose sama gidam kala ine so sumaina kalak tura shine ai haidu se 9 months se ngati dagi hongna na hangai tawbo taw dabai doesn't matter ngati dagi hongna ai best version da hing da bayat ai gi life ki best version ze 9 months dai hing na bonaram best life I know na hangai hingak propose da ngasi di punsi je 9 months je ta isana isa je ta best level da ai di hingningi mong da hingam I know how to business scams I try to in a hand try to the in a hand key the in a hand procrastinate or lay ma'am sing Nasi de Uzi Punchi during when the manganing I came late 9 months scheme to the Agi Punchi Logi Duram do it I know Logan Matung the Kano in Canano Yang Hodush. So do you put I know Logi Durabadi and Nasi to Agi Mangzaba came late I get already dead fixed over do it Nasi I know Agi business how to Pungam getting a moy get a man get a tack growth of get over get how doing it post a hold I know chatting even alone from the I chat number honor adagi di aina tawning it work yam sai tawna bonaram ke aina sigum ke am tawning mem sai nga si try tawng 9 months each and every day sai matabam ta mangan da bita ai gi punshi gi best life ta aina piningi mong da fa na growth on punshi da legacy lai hona ba hayeng tungi generation ke am na ju yeng hona ba adagi di ai gi relatives ke am na ju si gi posi yeng inspiration phangna bai da mu ta ai si gi posai thadok pe 9 months se ai gi da mu ta challenge na si dai sai fa na growth tawng ke sai gi best version pidam gi haina khala ka du ra si ne ha du Kay gumba nangna hangu matam dadi second answer je hakan yes 9 months ki dai khalakani hakan ai no je mayam da hangba matam so ina haju adu oi tar de ina haju se shi khan tar di nangi shi bai numito ka dubai ngai du no shi bai haju adu se budi everyday challenge to ro nang 9 months se ngashi je aseng ba maki na khallo ina haiba na sana challenge to 9 months ki matung dai shi dore khallo tamanga manda shi bai ja hayeng shi bai 9 months te hayeng shi bai hang ju shi bai masem shi bai thamanga matung shi bai kanamna hayung amna chahi taram tung sibe kanamna hayung amna teba so adu itade ina hari poju sikai kai ke 9 months ki matung sigi date dai shi duine date fix ur da zu 9 months ki matung ai shi dore hair adu itade na hoje aina haige poto na sana ngasi dagi hogalaga hogal na sana ngasi dagi hogal laga nang na procrastinate tawri mem singje loimak lautoga nang no build tawring mem dang hoji te hongna hobudi kai kai na sana challenge tawdi kai kai ge I growth of the bed I mentally growth of the bed I physically growth of the bed I financially growth of the bed I sana challenge of the bed emotionally growth of the bed I ne hingningi ba best version je I hing the bed have je kai do khandri no sine me haise best version je hing the matam da ne punsi da growth of ngam dri mem jing kai ginom da khoi punamak da loima quality pi seisa nang ne heli ai ne heli haba kem like ba ishor na koi sarai je purpose ama ga loina loi sarai ne ba nangon jo si quality yawi ai ngon jo si quality yawi nangon da hen ma quality am yawi mong jo hen ma quality am loi mag unique atane adu poto khoi ne properly potential do sina da bai ne khoi ne growth of ngam dri mem sing so ina haining is Mui kiam lay ba business to dang focus to paisa dang focus to ai paisa ta lagai paisa lai ta paisa ta paisa ta da be de paisa hing da be de mi lu be paisa loi darka lay but ai na haining is nang na paisa ta le hai ta ju nang na fada honare hai ta ju nang na grow to ngam dri ba hanai mafam da sum lay mem sin kai no nang best version da lak ta bai ne best version da lak pa se amne important way ba best version da lak ta ni nang gi mind is to high level da lak ni mind is best version da lak ni ba adu matam da mind is na best version da lak ta ri ke do ni ano no wo khan idea no no kya ma khan mangam kan ni ba nang na wakhan khan mangam dri ba nang na block to lay ba nang na dal loy lay ba nang na tan de man de to lay mem sin je nang gi mind je si je nang je best version da lak tri bai ne so to na best version da lak pa se am dar ka ta best version da lak na bitam da kai kai to ri na sana khang jara ba ngata ne aina hojik lay habit change to kuni aina hojik lay sidagi grow to kuni aina hojik build tawning business mina loina financial freedom phanga mina paisa ta na aina tan bangam dri kai gino aina smai sum lay ji kai aina wakhan khan mangam dri kai gino ai ge idea thok bangam dri kai gino hai ba se na sana hangjo ask yourself na sana hangjo because nangi best version nang puthok te nangi best nang na hojik puthoi je nangi
that version ne asiba version ne nang puthoi asiba version or manung da dum nang best version ne manung da yawi ne dum yawi ne ba nang na pathok ta ching thok ta bai ne ching thok ta di best version por ka do ne ba adu aina hai do best version hai matam da best version hai do sunglak la oi amu aina hai se kai gi no am dam da adu la pun mi to nang gi life ta loi ra bane nang gi life ta growth loi ra bane aina hai do kai no dam da best version je aina mamang da hojik aina lai ba position je yong na honor ko matam da aina hai sigi mafam je yong matam da ai gi best version yorok kani hai but hojik adu position do yore yorok te fare yore khra di yore ha je adu gi position do yorok kom da aina khale no sidate sidagi hen by best version pa me hamne so ai isa da 9 months on challenge pi ba ai sigi mafam je yong matam da best version yong ni hai ne ai physically fit oi da be mentally fit oi da be emotionally spiritually fast na growth to be one of the best version da hing da be ai gi punchi je hinging ai da hai ne aina so adugi mafam da yorok matam da ha ni ba no sidagi hen by best version am growth to pa me ha ne best version de loi ba nai adu sum growth to ring nangi manyo sum growth to kani nangi manyo sum advance to kani adu advance to select di nangi business to growth to kani income da zu growth to kani life da zu growth to kani relationship da zu growth to kani mature be hela kani aduna ne become a best version I am important way because aduna sei sai aina kai lesson am learn to ke ham tam da aina ha to ai gi sagi quotes ni ko ai loina khange hena loi sangra ai loina khange ai kem da tamninga leitre ha ba adugi numitu da nangi growth se loi ra ba ne nangi growth se nang growth to sung ngamar kai nang ego ra nang ji high gram ne ai loi khang ma tim nang loi khang ai ta nang kem khang dra ba ne but nana moment nang realize to ko numito ai kem khang de khang ga da ba yam wali khang ga da ba tam ga da ba se pai ge le loi ba nai de ha se khang pa mai kup to nang growth to ne sining ji nang growth to ba ne kai gi no nam da ine khalak se aina ahan ba hor pa matam da aina business ki line na chang pa matam da aina khalam me ba o shidai shi bu growth or ma di yare ai di top level da lai chana khanjaram ne but aina su changa khan da ai gi industry sang kan aina khalle ba no shidai ai gi industry se jai no ba king mo ba mi already acho mi kya am da ram ai di suk na ta gi pitru pik ba mi am ne ai ji kai shu lai no uri sai than kai shu lai te ai so aina hai ba kai gumba aina moi no jig lai ba position ji yor ke hai tar di moi no jig lai ba position ji ai je lepak ke hai tar di kai no ngon dar ka le je moi ga compete to bu na te ba but no matter no di moi ga khai na du thengai na du ne ba moi ga thengai na matam da moi ga to am strong oi ba moi ga to yam na experience ai na mi singo thengai na matam da aina su yam weak oi tar di kamai grow to du no hai so du tar di aina hai je ken aina du fam du yong na ba dum ta ai every day ai gi best version da hing da ba ya te every day gi mind just sharp o hinda be de best version dai pukot be de ai everything physically ai fadana fit o be de mentally fadana fit o be de emotionally fadana fit o be de adagi di experience ban tan da be de adagi di spiritually fadana connect o be de adu amarak thana ai gi high achievers university da HAU da digital business kamai build tawni adagi di digital marketing apply to isa gi business kamai grow tawni adagi di like minded people singa loina ragi sa se kamai grow to kani adagi di mindset kamai upgrade to kani online the multiple income stream kamai same gani adagi di business ki idea kya ma kamai fangani haibna chingma me am sing sidai da interested oba miyoi singna ai makha da gi description na link hapsarang gi changbiro changaga fazana sei da isana khanbiu sidi only limited sin 20 seats katane koina open tau ji ko tha ani da sei da koina mi pun mung logani have like te adagi mi pun fit wagani have like sei apply to re hadana na fees thigi haine ga changan ga dabsu like isana khallaga fazana okan khallaga form je fazana fill up to view aduga matam mahan ga daba mi oitadi form fill up to bi ko ken ga like mi to in chance bi growth tasena growth to ningo tasena my lab ta level up to ningo mi sing do in chance bi adu tasena ko plus submit na je ha bi sing interested mi sing na HAU you are welcome to HAU High Achievers University thengnarasi stage na makha da ai gi team de form je fazana fill up to biro ai gi team da gi 2 days munung da ko lakani aduga do da fit oide fit oide ha ta de adu matugina kamai progress to ni kamai join to ni ha matugina discuss stories kaino spiritually high po chai ha ke aina ha ka duje walk with God ishor ga chatmina batamu kai gi no ina ishor ga chatmina batamu ai je am maru ai gi life se ngasi ina hai du se ai gi credit se all credit goes to ishor ne God ta ai gi kaino da loi chalai ba kaino se ai gi credit se kaino nam da ai am chaw mi mo ide ham te ke mo idre ke mo idre am wali to do ai sana ai ke mo idre am pitru pik ba mi ne bai just me am da knowledge ka share to job ne but aina hai po se ne aina ni jab de sung tang ni jagi but ishor na ibu chingkhat pirak ba aingona pibirak pasiti saruk chama uncountable aina nong ta mangda faw manguda pot ne mangda faw nong ta manguda pot ne ishor nga singona deliver to birai se jong hai pa idi ishor thaja de dunia dane thaja daga nang tower no ina haju je ishor thaja da du nang nangi wakhan ne but ai di thaja mi ne kai no ishor na ngasi ai chingkhal akana ai gi life se pura chung thok ai ne kai gumba ishor ga connect tom da tardi ai gi puncha je 3 years back ta ina leram 4-5 years back ta ina leram broke chalaga wakhan budi lo sing thok ta bida gyan men ta da punchi ma yu aga ngaura phairaga dagi di adugi pot khalloi da wakhan kya ma negative oi ba wakhan kya ma khalla leram yu khar ta tor leram poto adu mind dum leram gani
But adubu ishorga connect to numit agi life se tam sum change to hore tam sum change khangda mina di kai nu ma yam deep oiba pone khangda mina pang khang manga moy sigi pot agi life se tam change to hore aina kari gum wa matam da aina ngamaroi khan pot khangau da lambe lampi de bishu everything agi life ta sigi pot tholai ne aduna aina ngasi phangai ba aina ngasi lakador ba grow to go do myam sing agi punamuk se ishor da loi submit to thoe aduna kai gum ba ingon da ngasi suppose ai ngasi business ki dilam to bo chale ha se business ki dil da ngasi lak ani ki dil ne am chaw dil ne lak mangai dil ne ha se reject to ha se ai kem saw bari ngatang ai nuai ta faung ni but ingon da kai khane wakhan chaw thok je aina ha sigi lak manga je sidai hen bam lai aduna boy ingon ngasi ishor ne ji kan thoi ne song gi pot si nang gi na te ne kan thoi ne khalle so aduna ai gi life ta hen ne grow to bo ngam so aina hangning is Nuna sana ishor thajaba mi oitardi nuna sana chatpa matam rin thabak tawma tamda ishor submit taw tho chatpra ishorna loishin biro ngasi in chat ka dori mafam puna magsa in tawgo thabak mem ching loishin biro haja mamang thana piba ngambra adu piba ngam kan adu gi fear lo thok ka nangi life ta growth lakani spiritual connections ay yamna deep oiba nangi life ta kay gum nangi business sungai ra nangi business ta advance way ke growth ro ke have ze nang na sana thana yada bane super power am darka lai bane super powers ay ishor gi khut ne ishor gi khut che yaw pa matamda change adu da mi no ha lucky way ha ka no lucky way nang na pray tori ba nang na chagjali ba potu ne ba ina ha jo ishor ning mo ha ra ga amung na tumma layu ha ishor ning ba ta su nang na hona da tari ishor nang guidance to ishor na pe ko no na guidance nang gi lead to nang mo ching khala ka du ne adu na nang gi life ta hena grow to ge hena chokot ke ha tar ina ha jo je walk with god but thamoi nung da gi aina to ha ne ta lai mang da khoira mang ai bu grow to hon bi ha ti ya na te nang na sana thamoi nung da gi nang na sana khanjaba do ai bu ching khat piu aina tawdori mayam singje mai pakhan biu hai matam da ishorna nangi khangna chingkhala thamoi je nangi thamoi gi nakong je si je hangdo pa manang speak to ko pojeng tabam darka tai then only you will grow better in life in haidusi aduna spiritual connection jam darka le spiritual connection gi wina itonga na video am semjarake bona but aina haidu si mayam singje aina hairi je nangi best version da poro nangi best version da poro tam negative oiba people mayam sing nangone lapthokini positive oiba things nang nak lakba horkani ade nathanda hingba ngamakani nang nathanda hingba ngamak pusini yam important way ma'am sing nathanda hingba ngamak pusi nathanda hingba ngamak pai bese nang ngasi aina kai gumba aina 3-4 years back ta igi life to yeng matam da aina adugi life to hingning de but isai thanda hai okay aina learn mi position si ne 4-5 years ta macha transformation ngasi si yo aina adu tadi aina chat ka do ma'am sing transformation to kamai yo gani have sine adu tadi aina haning is chino ma'am sing aina haning is nang na grow to driba nang na to driba ma'am sing na sana challenge to na sana challenge to over these 9 months ki matung 6 months ki matung nangi last day ne kai no ina debt ki exam pi leje asiba je mi lo ki ba nga ta ne siba je mi kalam sening de ba sining ta ju nang chen ba yadre hai ta nang kai do to nangi only si ke tang lai hai ta nangi punchi do best version da hing tam ne adu dagi chen ba su ga de adu gi best version do ngasi o hello hai ba ne ba hayeng o hello hai ba ne ngasi dagi hok do hai ba ne hawlu ta ni nangi life ta grow ka do la oi do no sine nang siba si da ba doesn't matter 9 months ki matung 10 months ki matung da nang na sa sa bu thank you hai ni nang sa ngasi gi video je thank you hai ni because it does matter yam sina matter I know it is a motivation nate motivation ne miyo mena khale motivation ne khale no motivation nate practical we pone practical we challenge the motivation have to the sumaina hawgalu asan he to lo motivation ne adu nate ina pidi pose ina pidi pose nangi life the growth of the practical we pone ina pidi pose motivation ka tate nang sana apply to ai chada ju apply to we ibani chapmina je koi pulap chapmina growth to bina je have ne adu gi pot ne ba ina apply to we put them sense adu na ishana khanjo ishana challenge piu 6 months nang sana hangjo ngasi aina hojik laiba position dagi aina grow to matamda tha kya changa dagi jahi kya changa numit kya ni changa dagi nang sana hangjo na sana chinthi kano asengba wado hayo tha ani changa ni tha tara changa ni haita tha tara do combine to bune each and every day progress to tha tara gi mutung na sana sabu thank you ani nang hojik laiba position de pra change to income generate to ngam de to bungam kani grow to bung everything nang life changes kya am lakani so aduna aina haining ipose challenge yourself na sana ngasi de ningsing na sana ngasi khanjaro yare 9 months ki matung da ai aro punchi na 9 months se kamai hinga dage 9 months se ai gi sagi best version da hing let me live my life let me do all the things that I want to do in my life do it just do it